Assalamualaikum kebangsa Aceh Pamandung. Perhaba area Fadilah yang na di Kanada, yang raya babah. Om pinyung lagi om pinyung bui putih. Getah raya kahinan di Eropah. Konsep pun baik kami tulis bak mualim bagaimana? Pung kayu tak kah purusan kah? Baik inan di Eropah kata nak kahina pemimpin kamu. Kau kena waceh kata nak ikut kamu. Pu agam kah? Pu inang kah? Yang keinan tak kalian. Menyo inan di luar Aceh Bandung behu. Getah raya babah kah? Pegah ndu. Kepua tak pu raya haba bak media. Sitkah raya haba bak media di luar Aceh. Ino di Aceh aci ka klik. Aci ka peraya babah ke. Iku kamu kahina mualim. Nyona behe kah? Ken di luar Aceh. Menyo di luar Aceh Bandung behe sit. Pegah kena cok Aceh Merdeka di luar Aceh. KPA hanjik ngui. PA hanjik ngui. Mualim hanjik ngui. Malik Mahmud hanjik ngui. Kah pu yang kahayu tak nak pun kaget tak nak. Inai luar ka kombatan gam hanjik ngui. Perjuangan gam hanjik ngui. Kah pun kalau tak si nah. Ka perjuang luar Aceh nah. Tokah pakkah lang konflik. Cuak-cuak kah lang konflik ka plung kenan Eropah. Na suaka politik kajak kena luar kahina pemimpin kamu, kahina bangsa ini. Pegah tegop adu domba bangsa Aceh. Sitkah adu domba bangsa Aceh. Kahayu takkah kajak tu laki perang ju dengan Indonesia. Asyik kayak perang Indonesia. Awakkah ngehantim damai perleru darah bangsa Aceh. Kamu hana perleru darah bangsa Aceh meperangan politik. Nyokah le perang politik nyan hum tengah kehendak Allah. Nyokai keun le komando siap perang lom kamu. Nyoi keun damai hana perle aru darah bangsa Aceh. Bandung tergantung ba Allah. Baik ka pahayu-hayu draw inan. Di luar Aceh. Baik kahina pemimpin kamu inan di luar Aceh. Kah pung kahayu tangan. Gelupak tegom babah ubi raya inai luar Aceh nang ka inai luar Aceh. Kau kena ju nyona behe kah atau anak-anak buah kah na ino di Aceh. Kayu keun ke mualim iku kamu baik bak Facebook ngaku akun palsu. Baik ke buat Facebook langsung ni. Atuk so yang tetik. Awakkah pu awak kamu? Gelepak tegom haram jadah kah area. Kah kena respon yang dipegah haba le Malik Mahmud dan yang dipegah haba le Mualim wate acara tanggal 20 le bulan 12 2019 bak makam paduga yang mulia Wali Hasan Ditiro di Aceh Raya Kampung Meru nyan kat kena ya respon kah bit binatang kah but gop salah put kah pitan jelah yang hana jelah yang kekah area Fadilah yang salah yang kekah but gop acara ino tanggal 20 leh bak makam wali Nanggro pun salah bakah getat hayu ka pegah haba kah cuma hayu kah inai luar Aceh nah ke inoi Nanggro hayu kamu ino di Aceh. Hana mukri sekri kamu nyawang korban no di Aceh. Kan lagi kah ka inan di luar Aceh. Behe kah kau kena. Kah kena respon. Nyo respon je kena kau ka respon. Atau kam rumpek kau juga kah kam rumpek ngam bula nyo tiro tapi tiro nyo keng takap aja moh ke. Binatang bit-bit kah kajak luar Nanggro kahina pemimpin kamu ino kahina kamu ino di Aceh. Binatang kah kapegah tegok binatang sitkah binatang laknatullah area Fadilah binatang